Pemirsa Tabanan durung kejan tenang aman saking kasus COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tabanan dawa kredite lintang nyinahang pawawah 14 diri pasien sane positif COVID-19. Setios punika wilangan pasien sane kenak taler nincap. Kewedar wenten pitung diri pasien sane kena antuk hasil swab negatif. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Tabanan, Putu Dian Setiawan nguningayang, wenten nyane pawawahan kasus anyar puniki, nyihnayang yening krama durung aman saking pengelola COVID-19. Saking pawawah kasus positif puniki, pasien mayuse 3 likur kantos ulung dasa 5 warse, antuk pinyungkan panas, anosmia, batuk pilek, taler pinyungkan penyerta minekadi jantung. Antuk punika, paiketan Satgas muali nugesang, taler mapinunas majeng samian krama, mangdes tata disiplin ngemargiang protokol kesehatan, taler nincapang imunitas. Ya diastun kejan tenang biasa-biasa kemanten, ngawigunayang masker sane becik, Presiden nambakin pengelola COVID-19, setios protokol kesehatan sane lianan minekadi ngewajikin tangan antuk sabun utawi hand sanitizer, wus ngemargiang pikarian miwas tata jaga jarak. Puspawati Bali Pos nguningayang.